nongeye kubaramutsa abakunzi ba BM4 abakunzi bo mu Gisaka TV mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose mwiriwe cange mwaramutse hivanye n'amasaha muri ko muradukurikirana ko Jenny Tokoti turi kumwe n'umwami w'Igisaka ku murongo wa telefone niwe tugiye kuyaga mu buryo bwiramvuye aho tugiye kuyaga nyamukuru icatumye leta yabo y'u Rwanda yanka kubahiriza amasezerano ya Washington mbese tunayage ku ngaruka zishobora kubako leta yabo mu gihe bari ko barakomeza kwereka cyangwa batesha agaciro president wa leta zunze ubumwe za Amerika nkuko bisanzwe nababwiye yuko turi kumwe n'umwami w'Igisaka ku murongo wa telefone asanzwe neza na neza ari mu gihugu cy'u Rwanda exactly mu gisagara ca Kigali mwami w'Igisaka ndakuramukije cyane akwikesha bwana munyamakuru nanjye ndagusuhuje nyuma y'igihe kirekire ahari twari dukumburanye hanyuma suhuje n'abakunzi bacu bo kuri BM4 Plus na hano mu Gisaka TV nizeye yuko bakwishimiye bwana munyamakuru cyane ko nagiye mbona ubutumwa bugiye butandukanye haba kuri WhatsApp ndetse no muri commentaire batubwira yuko bakunda ubufatanye bwacu rero ndabishimiye kugaruka ngo twongere tubane ku ngingo z'ubusesenguzi burebana n'aka karere bwana munyamakuru habaye ibintu byinshi ahari twatangira n'izimbye mu magambo habaye ibintu ifatwa rya Uvira habaye inama z'umuryango w'abibumbye habaye amatangazo mbese habaye ibintu byinshi ariko biraterwa n'ingingo wacaguye kugira ngo tuganireho hanyuma nico navuga bwana munyamakuru nuko urakoze mwami w'Igisaka nko nabivuze tudatinze mu majambo canke ngo turinde kubarindiriza tugira tuvuge kwijanye no kutubahiriza amasezerano ya Washington yasinywe ku igenekezo rya 4 Kigarama uno mwaka turimo aho President Donald Trump muvyo yasavye President Paul Kagame harimo gukura ingabo ziwe mu gihugu ku butaka bwa Kongo twagiye kubona mwami w'Igisaka akomeza kuzongereza mu gihe bamusabye kuzikuramo turashaka kumenya mbega mu gihe President Paul Kagame yokomeza gusuzugura makungu ndetse n'aba president agiye bakomeye ndetse bivuga ko ari nabo bamuha ubutegetsi nibishobora gukwegera igihugu cyose cy'u Rwanda ugasanga kigiye mu kangaratete kubwo kutumva ku mukuru w'igihugu cyabo urakoze bwana munyamakuru akayaga cyangwa se amakuba tugomba gukururirwa na n'uyu mugabo nita Dede ntago ari ibintu biva mu busesenguzi cyangwa ubutasi ngo buhambaye ubwe buri uko afashe discours atubwira yuko ngo abanyarwanda tugomba ngo byose ngo nugupfanga ariko noneho ngo basi ngo dukora ibishoboka duhitemo ngo uko dupfa nukuvuga ngo tumujye inyuma ngo dupfe turwana rero kandi yatubwiye yuko ngo igihugu azagisiga mbese ngo kiri hanyuma yaho yagisanze rero ntabwo twebwe bidutangaza kiretse abantu batajya bita ku magambo uyu mugabo avuga ariko ngo bongere banarebe n'ahisi igeze mu ngo banarebe no muri geopolitike uko bihagaze bwa munyamakuru ni ukuvuga ngo aka karere kagomba guturika erega intambara cyase akarere guturika narababwiye ibi bintu turi kumwe n'umuvandimwe niyo nkuru Kofi twagiye tubivuga ibi bintu ni ukuvuga ngo akarere nta gisibye intambara y'akarere igomba kuba kandi akarere nikize ni u Rwanda ni Burundi ni Uganda ni Congo ni Kenya na Tanzania bose bakikije kino gihugu uyu mugati cyase aya meza ariko umugati munini witwa Congo ibihugu by'ibihangange bigomba kugabana rero iyo tuvuze ngo inamba y'akarere ni ukuvuga ngo n'abanyarwanda turimo nyine by'umwihariko uyu mugabo uri kudurumbanya akarere ari hano mu Rwanda ni ukuvuga ngo ahangaha rero niho imyambi cyangwa amacumu niba ari amasasu ni hano byose bigomba kuba byerekeza iminwa yabyo biza kureba uyu mugabo rero twebwe nk'abasesenguzi turabireba ni nayo mpamvu twabibonye tukabati twebwe umusanzu wacu tuwushyeyo sinshoboye kugenda ngo ngende mfate uriya mugabo ngo mute mu buroko ariko nshoboye kuza hano kuri kamera cyangwa kuri mikoro azanabwira abanyarwanda bandi undi ni uyu musaza ko tutarabona yohereje y'abahungu be mwaretse kumuha abana b'u Rwanda mukamwihorera tukareba ko yohereza y'abakobwa n'abahungu uwo musanzu kandi nibwiye ko tukukora neza bwana munyamakuru kuko mu gihe agafite abana b'u Rwanda none se azarwanirwa n'abandi
rero naho ngaho twibanze by'umwihariko ni naho ubushobozi bwacu bugarukira, hanyuma ubundi nabwo uko bugenda buza twiyubaka n'ibindi tuzabigeraho. Nuko mu gihugu cy'u Rwanda muriteguriye kwakira ingaruka mbi zose uno mugabo Dede azoba kwegeramo, bimeze gute? Ni ukuvuga ngo akabi ntabwo bavuga ngo twiteguye kubyakira, ariko ni ababona yuko nyine ari akaga narahagurutse, uyu muvandimwe uri hano Bishop Nama yarahagurutse, n'abandi banyarwanda mugenda mubabona bagiye bahaguruka ku mpande zose. Abandi rero badushyize mu bintu, umubyeyi nkunda cyane waje akatubwira ati ariko mwabana mwe kuki mukomeza kuvuga ngo FPR ngo yadushyize amashashi mu maso, nk'uko yaje bitubwira ngo bari badushyize amashashi mu maso, mwebwe ati hari n'akamuri na gake mubona, iyi ntabwo ari ishashi ahubwo ni uruhu babambye gutya ku maso babasize kwigunira. Ahubwo babasize kwigunira ntabwo ari sasho ubu ngubu. Yes, ntekereza ko uruhu ari cyo kintu cyaba ari opaque cyane ku buryo cyaboroka urumuri rwose ntubone nacwa. Uruhu rw'inkura rwumva ariko kugira umuntu arugushyire ku maso. Bwana munyamakuru, ntabwo rero kuri icyo kibazo ndumva twakirengaho, ntabwo iki kintu twigeze tucyakira, ntabwo twacyemeye, niyo mpamvu twaguye tukabati ibintu bigomba guhagarara, kandi ngira ngo uri kubibona yuko aho ibintu bigeze nyine umuriro uraka. Ndagira ngo nkubwire ko uyu mugabo gukomeza kwinangira, ngiye hano ibi bintu nagiye mbivuga uko nguko tumumenyereye ari kumwe n'uyu n'aba masters be, tukagira ngo ni ibisanzwe, tukagira ngo ni imikino, ariko ndagira ngo nkubwire ko Savimba abanyamerika barinze bamurya, abanyafurika bari kuvuga ngo yango na Amerika ibibeshye bijijisha. Twebwe ibyo bintu none se Amerika ntabwo ariyo yarashe abatalibani muri iriya myaka bari bari ku butegetsi, hanyuma ikazanaho leta ikora mu nyungu zayo, hanyuma ejo bundi nitwongeye tukabona Amerika yongera igirana amasezerano n'abatalibani babandi yarasaga cyagiye, hanyuma ubu ngubu ntibari gukora. Rero ntabwo Amerika nubwo ari principe muri politiki, ariko by'umwihariko Amerika iyi principe irayikoresha cyane, niho ikunda kugaragara yuko nta nshuti muri politiki ihoraho isaha ku isaha mu gihe ibintu byahindutse. Kabone nubwo Dede yaba nta gicumuro yacumuriye aba bantu, ariko inyungu bari bakiri inyungu bamubonyemo guhera muri 90 muri ya myaka y'1990 kugeza ubu ngubu, niba ari igisheke ni ukuvuga ngo umusigati niko muwita mu Kirundi, uburyohe buri kugenda bumushiramo. Umushiramo rero ntabwo ari we ubitera, kuko ari ibintu ari charginga, yakabaye yongera agasubirana uburyo kugira ngo akomeze akorane n'aba banyamerika. Nabasobanuye yuko muri geopolitike uko ibihugu bigenda bizamuka bigira ijambo, bituma nabyo biza gukururaho kuri uyu mugati ari wo Repubulika ya Kongo nababwiye, bigatuma bagomba kumvikana n'abari basanzwe bagize ibiki bayifiteho absolute power, bigatuma rero Dede agaciro ke nk'umu agent kagabanuka, atari uko asigaye abakorera bike, ahubwo ari ukubera nyine hari impinduka zabaye muri politiki y'isi. Mwami Gisaka, nitugomba kurandira kino kiganiro. Ubu tuvugana aya mango tuvugana, Amerika imaze kurambirwa n'ingene leta y'u Rwanda ikirica rubozo abakongomana cyane mu kubangaza, kubasahura utwabo, ndetse no gukora amabi yose akorerwa ikiremwa muntu ngaha ku butaka bwa Kongo. Twabwira yuko umukongomani ariko arabona ayimbwe yaboneye ku mugezi, ariko arangazwa iwiwe, ariko arasohogwa nk'umushumba. Ariko leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'i Burayi byamaze kuba bibabazwa n'iki kintu kiro kirakorerwa abakongomani. Abantu benshi bacayifata nk'imikino. Mbega ntitwosanga ibi bihugu vya Burayi ndetse na Amerika muri kino gihe byabaye seriye biriko birababazwa, ndetse bigatuma abakomisiyoneri bari basanzwe batumwa mu gihe bariko barerekana akagaye gakomeye, nace cyane mwarayibonye mu kugaya President Donald Trump igihe abasabye ko bakura ingabo mu gihugu ca Kongo, ahubwo bakababuzongerezeho. Urabona yuko aba banyamerika badashobora kuba seriye, bagakubita hasi abantu bakomisiyoneri babo bariko barabagaye.
bwa munyamakuru ndabizi ko kuri iyi ngingo tugezeho none kuri uyu munota wa 10 n'amasegonda 15 17 18 20 ndabizi neza yuko abantu batari bwigere bizera cyase n'ubu ngubu abantu bakiri gushidikanya ariko ndagira ngo nkubwire yuko Dede guhera mu 2022 ego Amerika yaraje atubwira ati turashaka impinduka mu Rwanda nuko ngo hari abantu bari baje gutwara uwo bita Paul Rusesabagina no munyapolitiki arazwi cyane hano mu Rwanda ubundi mushobora kuba mutamuzi ariko ibyo leta y'u Rwanda yafagitiraga yashyiraga aho ngahe gashyiraho ngahe gapfundapfundikanya avugaga ngo ibitero ngabari gutera u Rwanda ngo uyu mugabo ngabarangara barongoye nukuvuga ngo Amerika yaje ivuga ikintu nukuvuga ngo yakivuze yiciyemo mu by'ukuri ntabwo yaje kavuga ngo dore turifuza yaravuze iravuga ati ntabwo ati nubwo dukeneye impinduka za politike mu Rwanda ariko ntabwo dushyigikiye intambara ego turajyana ndakumva cyane rero kutubwira ko ako ngako twe twahise tugakatamo turagasigarana turagakoresha kandi ibyo bidahagire tugomba no kureba n'ibiri kuri tere kugira ngo turebe niba imvugo zihura n'ibikorwa njye rero iyo nje nkareba imvugo nkareba n'ibikorwa ngasanga biri guhura nta kabuza ndavuga ntaba bagabo bariseriye ariko Dede nawe ushobora kwibaza ati kuki atavangaha yitwaje iki arabizi neza ko ari ugupfa no gukira none se bwana munyamakuru ego umugabo Muammar Gaddafi bamurasa bakamurasa baturutse ni mu burasirazuba ni hehe aho bamuroshe baturutse bakazamuka bakagera Tripoli kose abantu twaravugaga ngo hari abantu bamuryamyeho tugakomeza ngo hari abantu ngo yishingikirije kurinda avuye mu murwa akahungira Sirite yagerayo naho tukaba turwara ibintu yishingikirije ngo abarusiya buriya baraje n'abashinwa ngo n'abakingo baraje kurinda hageze munsi y'ikiraro nabwo bakamusanga oya mpaka bamuriye tumubonye ibido mwarazibonye bwana munyamakuru habaho situation umuntu ageramo by'umwihariko muri politike nk'uko Dede usa bari hano bicaye ku maraso y'abantu yaba ay'abanyarwanda bamenye yaba ay'abakongomani bamenye inkiko zibashakisha mu gihugu nta kintu bubakiyemo ntago bashyizweho abaturage baratunyanye ni ukuvuga ngo ikintu bakoze ni ukudukubita udufuni n'uduhiri hano mu Rwanda ni ukuvuga ngo uburyo bwonyine abayizeremo ni igisirikare ni ukurwana kugeza ubwo bamusanze mu mwobo nk'uko Gaddafi bawumusanzemo kuko nta yandi makironi niyo mpamvu buri kanya afashe ijambo avuga ati turarwana nk'abadafite icyo duhomba ati banyarwanda ati duhitemo aho uko dupfa kuko ngo muhitemo uko mukira ngo duhitemo uko dukira rero ahari nabanyuze ngiye mu magambo menshi ni inkuru ndende ariko nicyo ngicyo naba mbivuzeho ahari ikiganiro niba kitarambiranye twakomeza ariko nge ntuke nanyivuzeho